Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Pržio se češnjak i potom sjemenke golice od suncokreta. Malo graham brašna. Sjemenke lijepo pucketaju. Još malo graham brašna. Znači na ekstra djevičansko maslinovo ulje. I šta sad, Robert? Sad je 2 jaja. A 2 jaja. Pačja. Pačja? Patke. Moraju biti dobro termički obrađena. Pačja jaja. Zbog salmonele. U moj nemoj salmonele. Dobro, ali svejedno termička obrada. To samo tamo gdje zabiti jaka velika. Dobro. Katastrofa. U redu. Tamo samo gdje je katastrofa. U redu. Nuklearna. U redu. Znači jaja. Znači najprije maslinovo ulje, češnjak, golice, jaja. Znači to se sve lijepo miješa, prži. Lagano. Hoćeš i taj krumpire trebati kuhati? Krumpir ćemo nutra samo bit će, znači kuhani krumpir. Trebat će, dobro. U redu. Dobro. Kaj je to? Kako ti izgleda? Nije čudni sol, ko sol. Ne, to je jedan puko, ovi drugi su svi dobri. Šta radiš, mrviš? Dobro. Dobro. Znači, druzgani krumpiri. Dalje miješati. Ostalo od ručka čisto malo salate matovilca. Evo. Sjena mi pada. Ne znam. Dobro, ne veze. Znači kuhani krumpirići. I to sve skupa i još ćeš nešto staviti od mirodija. Sol. Sol? Dobro. Evo sol u pripravi. Sol. Dobro. I to je to. To. Posoljeno i gotovo. Ha? Da. Gotovo? Gotovo miriše. Gotovo. Na bijeli luk praljeni, to je fino. U redu. U redu. Dobro. Znači to je to. I za koliko je to bilo vremena gotovo? Za 5 minuta. A prije toga kuhanje krumpira. Znači i za luk i za sjemenke da pucketaju. I sve. U redu. Do sljedećeg susreta. Bye. Bye.